Yes, turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza mwese mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Eugene Official. Tubahaye ikaze muri amakuru yo muri aka kanya aho tugiye kugera n'ubundi tugaruka mu makuru agezweho nkuko bisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, agenda kandi yibanda mu byo kuri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu n'amakuru agiye kuba garuka by'umwihariko bikomeje kubera hano muri burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka mu bice biramukiyemo imirwano muri iki gitondo, tuze kugaruka no muri za Masisi. Ejo ku munsi w'ejo imirwano ikaba yiriwe ari imirwano, ibice byinshiro imirwano ikaba yavuza guba hano muri za Masisi. Turaza gusimbukira muri Rucuro naho imirwano naho nuko nguko byiriwe bimeze, murumva ko ibice byinshi byiriwemo imirwano. Tuze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi naho turebe ikiri kuvugwa no mu gihugu cy'u Burundi, tugaruka za Kinshasa ubitwa Martin Fayulu ngo yaba yiteguye kuba perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza gusimbukira n'ubundi ku byatangajwe na Colonel Willing na Lieutenant Colonel Wilingoma. Tuze kureba rero ibyo yabashe kuba atangaza, tuze kureba rero n'ibindi byinshi cyane birimo kugenda bivugwa hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikibazo cyari kimaze iminsi cyugarije buno burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bitero byagabwaga hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifashishije ikirere. Amakuru dufite inkuru nziza ku bakurinzi cyangwa se ku bashigikiye M23 nuko ikibazo cya drone cyo cyamaze kuba kiva mu nzira, ndetse turaza kugenda tubigarukaho tubabwira uko bihagaze. Turaza kandi kugaruka ku makuru y'imirwano n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo, naho rero ibitero bikaba biramutse biri standby cyangwa se hari umwuka w'intambara ikomeye cyane ku buryo dushobora no kuva muri studio ibitero karahabutaka byamaze kuba byanzika cyangwa se bitangira. Byose none muri iki kiganiro cyacu ni muri amakuru muri iki gitondo. Hanyuma rero nkaba ngusaba kunkandira kuri subscribe ndetse ukankandira no kunzogera kugira ngo dukomeze kugenda tubana cyangwa se utazajya ucikanwa n'amakuru agezweho. Hanyuma kandi reka mbere yuko twinjira amakuru mu buryo burambuye, tubanze rero twamamaze duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisokera. Turabutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage dufasha abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyahere n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho nuko Colonel Fureko umwe twari tumaze iminsi turi kuvuga wakubiswe ndetse akanafungwa, twagiye tumuvugaho kenshi tugiye mu buryo bugiye butandukanye, yaba ibinyamakuru byandika ndetse n'ibivuga byose bikaba byaragarutse kuri Colonel Fureko. Uyu rero akaba yarakubiswe nkuko amakuru ndetse yatugezeho ngo uyu mugabo akaba yarakubiswe na Wazalendo, arababazwa cyane. N'uwo bagabo twavuzeho twabwiye yuko agira icyo apfana mu by'ukuri na General Gasita, amakuru akava rero ko ubu yamaze kuba afungurwa ndetse asubizwa iyo yabaga. Nkuko turi kugenda dukurura amakuru bikaba bivuga ko ngo uyu Colonel Fureko ngo ajya gukubitwa ubundi cyangwa se ajya gufatwa
ngo yabanje gutuma abisikoti be cyangwa se abazarendo biwe mu by'ukuri kujya guhaha. Biza kurangira ngo aba bazarendo bafashwe bamaze gufatirwa mu mayira rero barafungwa. Niko guhita avuga ati reka nje kureba icyo abasore banje bazize, dore ko mu by'ukuri we n'ubundi ni umuzarendo akorera leta, akorera igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ngo ahageze baramubwira ngo ni wo twashakaga. Ngo icyakurikiyeho rero ngo nuko bahise bamufata, baravuga bati n'ubundi nta muzarendo w'umunyamurenge cyangwa se umuzarendo w'umututsi. Barakubita bamugira intere uyu mugabo rero ngo ku buryo yahise ajya gufungwa, ndetse ngo mu gufungwa kwe ngo bakaba baramufunze ariko bakazajya banamuvura, urumva kuko bari bamukubise bamubabaje, ngira ngo ifoto ye mwagiye muyibona. Ku munsi w'ejo ngo nibwo General Gasita n'ubundi ngo yarebye inzira bicishamo, nuko biza kurangira uyu mu by'ukuri Colonel Fureko bamufunguye. Ayo niyo makuru agezwe hano i Murenge, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe hakaba hanari kugenda hahumiswa cyangwa se hari uruntu ku bigendanye n'intambara, ko anytime hashobora kuba haba imirwano ikomeye cyane hano muri ibice n'ubundi birimo kugenda bibarizwamo izi ngabo z'abarundi. Dukomeje n'amakuru hano muri Kivu y'Amajyepfo, n'amakuru n'ubundi ngira ngo abantu benshi mwagiye mubona ko hano muri Masisi hahanuwe indege mu by'ukuri mu bwoko bwa CH4. Nk'uko amakuru atugeraho, nk'uko nanege mbibatangariza hano muri Kivu y'Amajyepfo naho hakaba harahanuwe indi drone ya CH4. Ndimo ndagenda rero naje gukurikirana cyangwa se nakomeje kugenda nkurikirana, kuko ntibyari bisanzwe ko twumva, mu by'ukuri ntago byari biherutse kumva ko M23 yahanuye drone. Iyi nkuru twayiherukaga kera cyane, dore ko mu bushize mu by'ukuri twababwiraga amakuru ava ko ngo izi drone ari ikibazo, kuko kugira ngo mu by'ukuri M23 ihangane nazo byari bigoye cyane, kuko hari ibihugu byinshi bagiye bakuramo drone ku buryo kugira ngo M23 jamming byaragoranaga cyane. Bagabaga igitero cya drone ariko bakakigaba bakoresheje drone z'ibihugu bigiye bitandukanye, kugira ngo rero M23 bashe kuzijaminga bikagorana byo ku rwego rwo hejuru, ku buryo rwose banagiraga gutya zikarasa mu baturage. Ngira ngo amatangazo twagiye tuyavugaho kenshi, mu by'ukuri yajya ashyirwa hanze n'umuvugizi wa AFC/M23 birumvikanira Urensi Kanyuka. Ariko naho amakuru dufite atari y'ivumbi nuko ikibazo donc umuti wa drone wamaze kuba uboneka, kuko urumva kwikubitiro bamaze guhanura drone zigera kuri 2. Iyi hano muri Masisi ni hano muri Sud Kivu. Ndetse n'andi makuru mfite nuko rwose ngo ntabwo cya drone cyamaze kwa kivugutirwa umuti, nta drone nimwe ishobora kuba yakongera guharasinga cyangwa se kubuza umutekano abaturage ba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo bisobanura niki nuko mu by'ukuri amasasu cyangwa se amakomporo yo kuzirasa yamaze kubaboneka, ndetse ikindi kuri kirenze kuri icyo cyangwa se kiri cyiza kurushaho nuko no kuzijaminga noneho zimwe zazindi n'ubundi zijya zijamingwa. Umuti wamaze kuboneka, mu by'ukuri wamaze kubabona system yo kugira ute yo kuzihaking yo kuzijaminga. Nareba mu minsi yashize ndababwira nti hari umwe basirikare bacakiwe n'ubundi ba FARDC bafatiye ku rugamba. Nti birashoboka kuba ashobora kuba rwose bamuhambira, ariko ku rundi ruhande akaba yanagira n'ibindi abafasha. Ubwo rero birashoboka kuba mu byo yatanzemo ubufasha ari ukugaragaza cyangwa se gutanga amabanga yizi ndege zitagira abapilote n'ubundi bari kugenda bifashisha, bikaba ari byo biri gutanga umuti cyangwa se igisubizo muri iyi ntambara cyangwa se muri izi bitero by'izi drone bikomeje kugenda bigabwa n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma rero nyuma yuko izi drone zimaze kuba zibonerwa umuti, amakuru aratugeraho anavuga ko ubu none ntabwo abarwanyi ba M23 bagihangayikishijwe n'ibitero aho biva bikagera by'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, kuko bari standby biteguye kuba bahangana nabyo uko byaba bimeze kose. Nk'uko amakuru ndetse atugeraho nuko muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hano muri ibi bice bya Zanzibar haraye rero bari standby biteguye mu by'ukuri, kuko ngo iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC ngo na Wazalendo bari standby biteguye ko bakwataka kano gace ka Zanzibar, birumvikana muri territoire ya Mwenga.
ubwo rero turakomeza kugenda tubikurikira turebe ese iyi mirwano yaba yageze nyuma ikaba uko byaba kose turaza kuva no muri studio tumenya amakuru kuko turacyarimo kugenda dushakisha uburyo ki twavugana n'imbone yacu iri hano muri bice cyangwa se twara muri drone zacu ziri muri ibyo bice tukareba niba ibitero byaramutse dore ko masaha y'umugoroba n'ubundi izi ntare za Sarambwe zari zimeze rwose nk'iziteguye umushitsi ko bashobora kuba baza kugaba ibitero ubwo rero niba ariko byagenze bite twebwe turi hano kugira ngo dukomeze kugenda rwose tubikurikirana turaza kugenda tubimenya mbere ko twakira mugenzi wacu Vincent rero kamanze mbabwire ko rwose muri Primo Health Infinity barakubwira ko rwose ufite ikibazo cy'indwara zananiranye bagereho bagusuzume ndetse baguhe umuti bavura rero mu by'ukuri icyo twakwita ikibazo cy'imitsi za prostate bakavura mu by'ukuri babandi bo mu bigendanye cyangwa se bananiwe mu bigendanye n'amabanga y'urugo hanyuma kandi bakavura amarozi yewe bakanagira gutya bakavura abafite ibibazo byo kutabyara nabo babakoraho ikindi kandi cy'ingenzi nuko ngo bazanye icyitwa massage hariya i Rubavu ndetse no mu mujyi wa Goma ku buryo rwose iyo ufite ikibazo cy'uko amaraso adatembera neza ngo bagukoraho rikaka bagane rero amashami yabo cyangwa se amashami ya Primo Health Infinity hano i Rubavu rirahari i Goma rirahari ndetse na hano za Kimironko ni mujyi wa Kigali waramutse neza mutangazaji Vincent waramutse bwana Fighter urakomeye ndakomeye yes mwifurije igitondo cyiza kuri twese Vincent muri iki gitondo n'ubundi turazindutse nanze gusimbukira muri bice biri kuvugwamo imirwano tutari kumwe kugira ngo iby'imirwano tugende tubigarukaho turi kumwe n'iby'agaciro rwose ndabona nawe ntago wigeze untengwa kuko ndaguhamagaye nsanzwe uri standby ndagira ngo tugaruke no ku mirwano ikomeye cyane iyi mirwano ikaba yaririwe mu bice bigiye bitandukanye hano muri za Masisi aho hari ibitero bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho n'ibyo nanjye amakuru ngafite nk'uko ubivuga ni imirwano nyine yahereye ejo mu gitondo cya kare aho umutwe wa M23 AF wari uhanganye bikomeye n'abarwanyi b'umutwe wa Zarebe ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko haritiyo rero imirwano yari ikomeye cyane mu bice bitandukanye birimo segiteri ya Nyamaboko muri grupoma ya Osobayuku ejo mu gitondo nk'uko amakuru twabonye kandi dukeka muri zacu ibinyamakuru bitandukanye bivuga yuko muri lokalite ya Ngururu yego na lokalite ya Katandwa habaye imirwano ikomeye cyane ku buryo n'abaturage bahunze ibice byarimo birwanirwamo Wazarende ikaba yari isanzwe ifite umudugudu wa Murema ASM 20 nayo ikaza gufata agace bita Karere Katse Wazarendo yego afata ibirometero 3 ugana kuri satire ya Kazinga nk'uko amakuru abivuga iyo mirwano yarakomeje mu bice bitandukanye by'iyi Masisi abaturage bakomeza kubura ibyo kurya bakomeza kubura ibyo bagera ku bitaro bakomeza guhunga nk'uko amakuru abigaragaza yego ariko bitandukanye no muri Mweso kubera ko Mweso ejo bundi kuwa mbere no kuwa kabiri naho hari hirimo imirwano ikomeye cyane ariko ejo nta mirwano yahabaye ahubwo humvikanaga udusasu tumwe na tumwe dukeya mu bice bitandukanye ariko udusasu twarumvikanaga nyuma gatoya yuko abarwanyi bo muri ASM 23 bakoze igisa n'imyigaragambyo barasa hejuru kubera yuko ngo bari babonye umurambo w'umwe mu bayobozi ba ASM 23 waraswe na Wazarendo aho bita Mukoto Kidarizo atezwe igitonono akadukura rero bamwe mu barwanyi ba ASM 23 mu buryo bwo kwerekana yuko batishimiye urupfu
rw'uwo musirikare wabo. yego amakuru avuga yuko barashe hejuru, kurasa hejuru biza gutuma n'umusivili umwe ahakomerekera mu gace ka Mbuhi. noneho abaturage nabo batera ubwoba, baratangira barahunga bava muri ibyo bice. kuwa gatatu ku mugoroba nabo amakuru avuga yuko ubuzima bw'abaturage bwakomeje kuba bubi, kubera yuko M23 yari ifite umujinya ukabije kubera yuko uwo murwanyi wabo yahasize ubuzima, kandi bikavugwa yuko ari umwe mu baofisiye bakuru ba M23. ibyo nabyo nyine bikomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. iyi mirwano vise amakuru aravuga ko ngo n'ubundi ngo ariko ngo abarwanyi ba M23 baboneyeho rwose n'ubundi kugenda bafata ngo ibikoresho byinshi byagiye bisigwa ngo n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, ubwo zirukankaga bimwe ngo zikagenda zibita muri utwo duce n'ubundi bagiye barwaniramo. nta munsi n'umwe M23 irarwanira wazanye n'ubwo ibure kugira ibikoresho ifata cyangwa ikigarana byatawe na Wazalendo cyangwa n'abo mwihuriro rwanda ku butegetsi bwa Kinshasa. cyane ko inakunda kubigaragaza yuko umuterankunga wabo mukuru ari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwerekeranya n'ibikoresho. mu yandi makuru Vincent, usibye hano muri Masisi hiriwe imirwano ikomeye cyane, andi makuru nanone akavuga ko na hano muri ibi bice bya za Rucuro naho rero ngo haba haririwe naho indi mirwano ikomeye cyane. nibyo muri Kivu y'Amajyaruguru ubona ko imirwano iri generalize mu bice byinshi, yaba za Masisi, yaba za Rucuro, yaba za Kicanga, nta gace na kamwe wavuga ko katari imirwano. ibyo rero neza n'ubundi mu bice bya Rucuro wazari na M23 n'ubundi bararwanye muri groupema ya Bukombo muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano cyane cyane yari iri mu midugudu ya Maruho, Macazo, Manyoni ndetse na Mudugudugu. aha imirwano rwose yari ikomeye kandi ku buryo humvikanaga imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje muri ibi bice byose, bituma abaturage bahunga bagana mu bice bya Bambo, Rutoga n'aho bita Gasharira. amakuru y'abavuga yuko umutekano wo muri Bambo, Rusogo, Gasharira wari umeze neza, bituma abaturage aribo batangira guhungira, ariko mu gato cyane naho umutekano uza gutangira nyine kubura kubera ko abaturage benshi bari batangiye kuhagera. cyane ko n'abaturage bari bari za Masisi, za Kicanga kuwa kabiri nabo bari batangiye kujya bahungira mwa bino bice. noneho abayitwaje intwaro nabo batandukanye bagatangira kujya bahungira, bigatuma umutekano utangira kuba mukeya kubera ubwinshi bw'abari bitwaje intwaro bari bagiye bahaza. za Kicanga guhera kuwa kabiri kugera kuwa gatatu bamwe mu Wazalendo bari batangiye gufata umuhanda bita Gicanga Muhanga. bamwe mu bahinzi, bituma bamwe mu borozi batangira guhunga. indoro za Mweso ndetse n'ibindi bice bitandukanye naho ukabona umutekano uragenda guba mukeya bitewe n'ibibera za Rucuro, za Kicanga ndetse n'inkengero zabo. iyo ni imirwano yugarije mu by'ukuri muri ibyo. ese vise muri iki gitondo ho amakuru aramutse ate hano muri Masisi ndetse hano muri za Rucuro? Masisi amakuru abavuga yuko n'ubundi nta mirwano ihazindukiye ku buryo bukomeye, keretse kumva amasasu make mu duce tugiye dutandukanye, ndetse na za Rucuro mwa bino bice na za Kicanga muri Masisi n'ubundi aho bita Maruho, Macazo na Manyoni. ugenda wumva ngo udusasu duke ariko tudakanganye cyane, ubona ko nta mirwano yazindukiye nko mu minsi yashize. Yes, reka rero tuve mu by'ukuri muri ibyo bice turebe rero n'andi makuru hirya no hino mu by'ukuri uko biramutse byifashe.
tuve rero hano muri Rushuro tubanze tugaruke ku byatangajwe mu by'ukuri na Brigadier General Gaspard Baratuzana, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi akaba yatangaje amagambo akomeye cyane, bigasa kandi hari n'ubutumwa ndetse no gusubiza iki gisirikare cya MRDP twirwaneho cyakomeje kugenda kigaruka cyane kuri izi ngabo z'abarundi ziri hano mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye hano muri teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga. Nibyo mu nyandiko yashyizwe kuri Twitter na Gaspard Baratuza, akaba umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, ubona yuko yahakanye byatangajwe na MRDP twirwanaho nk'uko yabyanditse. Yanditse ati caractère du communiqué de presse numéro 03 du 8 novembre 2025 du MRDP twirwanaho s'oppose lui-même disant qu'il s'agit de fake news et on n'a de mentir, sinon comment quatre officiers généraux commandés des divisions peuvent recommander des brigades, des bataillons. J'ai peut-être triomphera un jour, mensonge aura sa place. Tugerekereze mu Kinyarwanda aravuga ati dukurikije itangazo nimero 003 ryo kuwa 8/10/2025 ryakozwe na MRDP twirwaneho, ati MRDP twirwaneho nayo ubwayo yiteze umutego wo kuvuga ibinyoma n'ibihuha. Ati ntabwo nje hano kugira ngo mvuguruze, ariko birababaje kandi bitangaje ukuntu MRDP ivuga yuko abajenerali bane bajya gukomanda diviziyo imwe. Ati ntabwo bibaho mu gisirikare, ati ntabwo bajya gukomanda diviziyo imwe, ati bajye muri batayo ari ebyiri, ari abantu komanda ari abajenerali bangana gutya. Ati ukuri kuzatsinda, ati ikinyoma kibone umwanya wacyo. Aravuga ati au service du peuple, les FNDB au service du peuple et sans le traitement sur sa production. Ati ingabo z'abarundi ziri gukora serivisi z'abaturage, zirimo ziraha serivisi abaturage kandi mu buryo bwo kubatungira umutekano, ati ndetse no kubageza ku iterambere. Ati niwo muco wabo, ati nta vangura, ati ibyo ari byo byose, yaba ishingiye ku moko, ishingiye no ku bindi ibyo ari byo byose. Ati icyo dukora twebwe ingabo z'abarundi, ati dusanga tunabikora mu bice bitandukanye, ati kubera yuko ingabo z'u Burundi, ati nibandebereho. Ibi ngibi Baratuza yabivuze nyuma yuko bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye bino bice bya Minembwe bavuze yuko bagoswe n'ingabo z'abarundi mu bihe bitandukanye, bakabuzwa kugera ku masoko, bakabuzwa kugera ku mavuriro, bakavuga yuko bagabwaho ibitero bitandukanye by'ingabo z'abarundi bavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi zikavuga yuko ibi byose ari ibintu bigaragaza yuko atari ukuri. Ati imyigaragambyo yakozwe igamije kwamagana ibikorwa by'ifungwa ry'izi nzira zitana ku bikorwa nkenerwa bya buri munsi bikorwa n'abanyamurenge, bagaragaza yuko amasoko, inzira zigana ku masoko ya Mikarati, Puezero ndetse n'ahandi, basaba ingabo z'abarundi ko zahafungura. Ingabo z'abarundi zo zivuga yuko bigize nyine kuri umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General Brigade Baratuza ko atigeze afunga izi nzira nk'uko yabibwiye BBC, ko nta musirikare w'u Burundi uri muri za Minembwe nk'uko yabivuze. Akavuga ko imyigaragambyo bayiteguye kugira ngo bayobye amahanga, ngo bagafata abana n'abagore bakabajyana mu mihanda mu bigaragambyo bavuga ko bamagana abarundi, ariko nta murundi uri muri ako gace nta Minembwe nk'uko Gaspard Baratuza yabibwiye BBC. Baratuza rero agasobanura ko abasirikare b'u Burundi bari ahitwa Muramvya, Mugeti, Mazembe. Akavuga yuko baza abanyamurenge baho babana neza n'ingabo z'u Burundi ku buryo ngo barema amasoko nta kibazo. Aho rero ibirindiro bari kumwe n'abanzi babo niko Baratuza bivuga. Ati nibo barimo guteza urusaku, ati kubera yuko abanzi babo bakomeza kubakoresha. Baratuza kongera akavuga ko ngo Puezero ndetse n'ahandi nzira bashaka kunyuramo
bajya gushaka ibyo kurya ngo babaha abanzi babo bityo batazakemera ngo niyo mpamvu izo nzira zafunze ubona baratura dahakana nyuma yuko bafungiye abanyamurenge inzira zigana ku masoko kuko agaragaza yuko puwezero inzira ihagana yafunzwe n'ingabo z'abarundi kubera yuko abanyamurenge bajya ku isoko bagiye gushaka ibiryo bashyira MRDP kandi ari abanzi b'abarundi uyu muvugizi akavuga yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kunyura inzira agiye guhungabanya umutekano muri Uvira cyangwa ku mupaka ngo ariko abatuye za Muramvya mu Mutima Jembwe ndetse n'ibindi bice uko bagenda nta nkomyi ubona yuko ibihugu na MRDP uruhande rumwe n'ubwo byongera guhakanwa na baraturwa ibinda byemera akagaragaza yuko MRDP ari umwanzi wabo nk'uko yabigaragaje mu kukuru bishaka gufata ubwira kandi badashaka yuko ifatwa ana visa kandi utanongeyemo we aravuga ko ariko n'ubundi ko n'ingabo zabo ziri hariya mu by'ukuri ku buryo buzwi cyangwa se mu masezerano biciye mu masezerano y'ibihugu byombi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu by'ukuri n'u Burundi akavuga rero ko mu bityo kandi rwose ngo baba abaturage batwirwa ngo bagomba kureka b'abanyamurenge bakwiye no kureka gukomeza gukorana twirwa no kugira ngo n'ubundi ngo inzira n'iki byose bigende neza tubavuga yuko umunyenga ari inzira MGM tuba ishaka ngo gukoresha kugira ngo bagere muri Uvira bavuga ko ariyo mpamvu bayifunze akavuga ko kurinda kandi no kwigengesera ngo kugira ngo impande zombi ngo zigire umutekano ariko bakavuga yuko Red Tabara ndetse n'indi itandukanye bishaka gutuma umutekano w'u Burundi ishyigikiwe na M23 akagaragaza yuko bari baraje uburyo bwo gufunga umutekano w'abaturage ngo ko bakwiye kubazwa igisirikare cya leta ndetse n'abaturage uko ingabo z'abarundi zibanye n'abaturage nk'uko we agaragaza tugarukano Igoma rero mu by'ukuri Wiringoma yatangaje ko FARDC ndetse na Wazalendo nta na santimetero imwe mu by'ukuri bari bigarurira muri Kivu zombi nibyo ni ibyatangajwe na Wiringoma mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri murandasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego yavuze yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe Wazalendo ngo bitigeze byisubiza ibirindiro na bimwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyangwa Kivu y'Amajyepfo ko abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bahanganira n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo mu bice bitandukanye biturutse ku bitero ihuriro riba ryabagabyeho ku birindiro byabo avuga yuko mu bice ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuze ko zamuye M23 harimo bine byo muri Kibati grupoma ya Ruguru twari ya Waritare gusa nyuma y'iminsi ibiri ngo byavuzwe ko M23 yabisubiranye Wazalendo ngo igahungira hitwa niba nk'uko abivuga akavuga yuko ngo byageze naho umukozi gituze Wazalendo itangaza ko yafatiwe ikibuga kimwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kigenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu ntangiriro za Gashyantare 2025 mu kiganiro rero yagiriye kuri chaîne ya YouTube Lt. Colonel Wiringoma atangaza ko ngo nta bice by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigeze bafata ngo ahubwo rikomeze kugaba ibitero bikomeye mu bice bituwe cyane n'abaturage nk'uko mu magambo yiwe avuga ko niba FARDC ndetse na Wazalendo imbaraga bakwiye kuba bafite ibyo bigaruriye akavuga ati niba uvuga kwagura ibirindiro ati sibyo ati nta na santimetero n'imwe bafashe ati bakomeza kurasa ibisasu buri barasa abaturage bari ati barasa ibice bituwe cyane Wiringoma rero agasobanura ko itorero ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikora no kwica abaturage n'amatungo yabo ndetse no kwangiza imitungo yabo nk'uko byabisobanuye muri icyo kiganiro agatangaza ko abarwanyi ba M23 bashaka amahoro
ariko mu gihe ibice bagenzura bigabweho ibitero ko badashobora kurebera ahubwo ko bagomba gusubiza imbaraga bafite kugira ngo abaturage batekane nk'uko mu magambo yabigaragaje. Aravuga ati dushaka amahoro, ati tuvuga ko dushaka amahoro, ati biba bivuze ko niduterwa tutazasubiza, ati tuzasubiza itaba cyose, afite imbaraga zo kubatsinda kandi baratsindika. M23 ivuga yuko ihuriro ry'abaturage ba Kongo rikomeje kubagaba ibitero igenzura zikoresheje drone n'izindi ntwaro, kuva mu bice byinshi yaba za Masisi yaba n'ahandi. Watumye bo kwitabira byasohotse tariki 10 kwezi kwa 2025 rigaragaza yuko n'ubundi mu bice bya Masisi ubutegetsi bwacisha so bwabagabyeho ibitero bukoresheje drone. Hanyuma vise andi makuru atugeraho na makuru agaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano mu by'ukuri Washington, aho bivuga ko uguhura no kwa His Excellency Paul Kagame ndetse na Faci Beto byari biteganyijwe, bikaba rero ngo byarangiye mu by'ukuri bipfuye ku munota wa nyuma. Gusa ariko ku bantu badukurikira vise ntekereza ko ibi ntabwo bibatunguye, kuko no ku munsi w'ejo byacaga amarenga ubwo twagaruka ku kiganiro mu by'ukuri umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya, ubwo rero yatangazaga ko rwose ngo igihe ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mutekano uhari, hanyuma ngo ndetse ngo nabira by'amasezerano y'amahoro n'iki byose ngo bitazigera bigerwaho. Ibi rero yewe byabo n'iby'ubukungu ntibizigera bigerwaho, naho rero binahise biza bikurikiranye n'aya magambo cyangwa se n'iyi nkuru igaragaza ko uyu muhuro agombaga kuba kuri aba perezida bombi byarangiye ngo byanze ku munota wanyu. Ntabwo byaturutse ku Rwanda cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kudahura, ahubwo byaturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ariyo yavuze yuko ifite inshingano nyinshi muri iyi minsi ko utakunda ko bahura. Abanje kujya hanze byagaragajwe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Tshisekedi yemeye yuko ajya Washington guhura ku mugenzi we Perezida Paul Kagame, kandi amakuru yari yagaragaje nuko n'ubundi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yemeraga kujya Washington, ariko ku munota wa nyuma noneho Muzurati ikagaragaza ko itari buze kubona uburyo bahura kugira ngo n'amasezerano ashikwe. None tukavuga yuko uyu muhuro wari kuba kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 11 yimuriwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11, akaba ariho aya masezerano azasinywa kubera yuko Amerika yagize inshingano nyinshi rero bituma batabasha guhura. Ntabwo rero byaturutse kuri impande zombi, yaba Kongo cyangwa u Rwanda. Ubwo bivuze ngo aya masezerano cyangwa se uyu muhuro na n'ubu ntabwo hamenyekanye nibura igihe bazawusubukura cyangwa se bazahurira. Nibyo mubwiye yuko byashyizwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 Reka rero twigarukire n'ubundi no mu yandi makuru. Martin Fayulu rero akaba ngo yiteguye kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimeze bite ibya Martin Fayulu? Mateka mu kiganiro yagiranye na Indeshire Bakuru Document cyo mu Budage, bategera ubuzima bavuga yuko guverinoma ya Demokarasi ya Kongo ko uyu munsi nta kitwaye mu gukemura ibibazo bigendanye n'imibereho y'abaturage ndetse n'uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo babayeho nabi. Avuga yuko yiteguye kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko na mbere baratsinze amatora. Avuga yuko kandi yiteguye kuziyamamaza mu mwaka wa 2028. Mu kiganiro kitari kirekire yagize byabajijwe n'ikinyamakuru Document ibyerekeranye n'amasezerano ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse abazwa n'ibyerekeranye n'imiryango ihurirwamo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse
n'u Rwanda garuka dutunga ku masezerano yashyizweho hagati y'itariki y'igihumbi na gatanu i Washington muri Leta Zunze za Amerika avuga ibyerekeranye n'ubukungu ndetse n'amahoro hagati y'ibihugu by'ubuturanyi u Rwanda ndetse na Congo igisubizo rero we akaba yabyicitse amakuru y'uko ubusanzwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'Uburundi hasanzwe hariho umuryango uhuza n'ibihugu bitatu ariwo wa CPDR avuga yuko ari umuryango watunze muri 1995 aravuga ati niba nibese n'ikijwe n'umuryango watsinda ibya Perezida Paul Kagame ati cyo gutera amasezerano nta kindi bigamije cyose gukoresha imbaraga mu gushaka umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kuyobyura yuko magambo yavuze avuga yuko byerekeranye n'amasezerano ya Washington ko nta kintu na kimwe kizavamo u Rwanda rukoresha ari amasezerano mu buryo bwo kugira ngo bigarurire kandi babone mu buryo bw'uburiganya umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko yasubije ikinyamakuru Document noneho Document mubaza kubyerekeranye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byerekeranye n'amakimbirane aturuka hanze ndetse n'aturuka imbere mu gihugu byerekeranye n'amakimbirane imbere yari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bamubaza icyo abivugaho ndetse n'icyo ateganya mu magambo yiwe ubona ayakomeje kwibasira u Rwanda mu buryo bwo kuvuga yuko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi bituruka mu Rwanda kubera ko u Rwanda rwarateye mu buryo bwo kugira ngo bigarurire ibice bitandukanye nk'uko yabigaragaje avuga yuko nta kintu kigamije ngo ari ubukungu akavuga yuko no kugira ngo bikemuke ariko abanyekongo ngo bajya hamwe mu masezerano bavuga ndetse n'ibiganiro ku byerekeranye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeze kuba mubi ndetse n'ubuzima bw'abaturage bukomeze kugenda butaga icyo abivuga ari cyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma iri gukora cyangwa icyo ikora itabivugaho Matefa iravuga yuko guverinoma y'Ikigali nta kishoboye ari baringa kuko idashobora gukemura ibibazo byerekeranye n'imibereho y'abaturage ndetse n'ibyo bari guhura na tutane cyane ibyo kuri ibyo kurya ndetse n'ibindi byangombwa avuga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta wundi bukeneye keretse kuba ari we kugira ngo habeho umuhuza nyawe uhuza abanyekongo kugira ngo n'ingufu z'igihugu ndetse mu buryo bufatika no kurinda ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu magambo ye aravuga ati dukeneye kurusha uko dutaka uburirwa ndetse n'ubutaka bwacu n'ubukungu buri mu butaka bukarindwa ku buryo bukomeye ati ikindi dukeneye yuko tujya ku meza y'ibiganiro tukaganira dufite intego yo kuvuga ku hazaza heza h'igihugu cyacu ndetse no kuvuga uburyo turwanya ubukene turwanya ibibazo by'abaturage turwanya intambara duterwa n'u Rwanda ndetse na Uganda ndetse we mu magambo ye yabivuze abajijwe guterekeranye n'ihagarikwa ry'imitwe ya politiki na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'umutekano byakozwe na minisitiri w'intebe akaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jack Mantabande gusubiza yavuze yuko uburenganzira bwo kwibwiriza budatangwa na minisiteri ko abanyekongo bavukana abajijwe n'ibyo byakozwe muri minisiteri y'ubutegetsi atari ibikorwa bavuga ariko ari ibikorwa byo kubangamira uburenganzira bwo kwibwiriza ndetse no kugaragaza ibyo umuturage atekereza aravuga ati rero ibi nta gaciro bifite kubera yuko bibanganiye itegeko nshinga bibanganiye ingingo zitandukanye zo kwibwiriza ariko
ukuri kuzatinda kubera yuko ibikorwa ntabwo ari byo turakora kugira ngo dutunge igihugu kandi tugitabare abaturage bakorewe n'ubu bafite inshingano zo kubahiriza itegeko nshinga ingingo ya 33 y'itegeko nshinga cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kongo bafite uburenganzira adayegayezwa bwo kurwana kugira ndetse no kubungabunga ibitego bwacu arwanya ibitero ibyo ari byo byose biturutse hanze. Ati rero ibyakozwe na minisitiri ntabwo ari byo kubera ko yabangamiye ingingo y'itegeko nshinga. Ati kandi abanyekongo barabigaragaje yuko ari ukurwanya itegeko nshinga. Abajijwe ku byerekeranye n'amatora ya 2028 ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba azayitabira, yavuze yuko azayitabira kandi ko yizeye kuzatsinda n'uko yari yatsinze n'andi. Aravuga yuko ari umusirikare w'abaturage kandi azakomeza kurwana ku buryo bamutuze icyitwa n'icyo bayandikirije kuko ngo yari yabonye amajwi agera muri 62 ariko aza kwibwa itsinze nk'uko avuga ko biteguye kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko yanatowe kandi azongera agatorwa. Ati naratowe ati Kabila ahitamo gushyiraho Tshisekedi ariko nta kindi bazagamije kugira ngo badusenyere igihugu. Ati nababariye isi yose n'abaturage b'isi kubera yuko babonye akarengane nakorewe ariko n'abagira icyo babikora ariko biteguye gukosora no kugira ngo dore n'itsinzi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ayo magambo ari abivuga. Vise tugaruke rero hano iwacu mu Rwanda. Amakuru aravuga ko rero Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Vincent Biruta uyu rero ngo yashikirije mu by'ukuri ubutumwa perezida wa Angola birumvikana ni João Lourenço. Nibyo Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Vincent Biruta yagiye mu cya Angola aho yagiye kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'iki gihugu. Akaba yatanze ubutumwa perezida wa Repubulika yageneye kino gihugu mu kwizihiza ino sabukuru y'ubwigenge. Akaba yagejeje ubwo butumwa kuri perezida nyuma y'uko agezeyo nyine amaze kwakirwa na perezida w'iki gihugu cyacu. Hanyuma vise tugarutse rero n'ubundi mu Rwanda Karasira ngo yaba yaburanye. Karasira ntabwo yaburanye. Karasira nk'uko yarazuririye. Yarazuririye. Bimeze bite rero sasa? Ubushinjacyaha bwaramuvuze ko butanyuzwe n'igihano urukiko rwamuhaye. Ahubwo ejo waburanye n'uruta Kalisa Dorfe Alliance Camarade yaburanye ku bujurire bwiwe bwerekeranye no gufungwa by'agateganyo iminsi 30 kwatishimiye icyemezo rero yarazuriye. Kujurira rero yabiburanye ejo aho mu rukiko hagaragaye n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Amavubi ajya gukurikirana urwo rubanza. Yes, reka tugaruke rero ku zindi nkuru mu by'ukuri tubwire muri update zacu kuko urabizi ko muri iki gitondo iyo turamutsa kenshi dukunze kugaruka cyane kuko iyi migi imeze yaba umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu kugira ngo abaturage barimo baratwumva babandi bakora ingendo za muri iyi migi mu buryo bw'ubuhahirane baze kugira gutya rwose babe bakwambuka bafite amakuru. Tugeze rero uko byifashe muri iyo migi mu bigendanye n'ubucuruzi cyangwa se n'inzira kwambuka n'iki byose kugira ngo mbere uko tukurekura tunasoza. Umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu biratekanye ko by'umwihariko umujyi wa Goma ari amaze iminsi havugwamo imisoro itemewe kandi inyuza abaturage yerekeranye n'uburyo ibirira makawo rikoreshwa n'abantu batandukanye cyane cyane agasoreshwa abantu bagiye gushyingura. Uparitse imodoka wese agasoreshwa amafaranga. Ejo bundi mitondera ritangaza yuko AFP 23 iri gukora gukoresha
mu buryo bunyuranye n'amategeko aho bakoresha n'abagiye gushyingura makumyabiri na gatatu nibwo yafashe icyemezo cy'uko ihagaritse ino misoro yakwaga abaturage bagiye gushyingura n'ibindi bya makawe ivuga ko tugiye kubanza isuzume icyo kibazo mu buryo bufatika noneho barebe niba iyo misoro ikwiye cyangwa yavaho burundu batabafashe icyemezo cyo kuba bahagaritse ino misoro kuko yanyuzaga abaturage kugera n'aho umuntu ugiye gushyingura batagomba gutora kandi ari uburyo bwo kubangamira nk'uko byagaragajwe na AFM 23 bavuga yuko ino misoro bayikuyeho by'agateganyo ariko ntabwo bayikuyeho burundu ariko abaturage bakagaragaza yuko iyi misoro yagakwiye kubaho kuko umuntu ugiye gushyingura agakwiye kuba atoreshwa kuko ari ukumusonga mu gihe yagize ibibazo no kongera kumusoresha cyaba ari ikibazo gikomeye kandi bibangamiye uburenganzira bwiwe. Niba twatoreza mu Budage yego Ubudage cyekwaho kugira n'ikoranire n'amatsinda y'imitekerereze y'abantu yatawe muri yombi gukoresha urubuga rwa datingi ashishikariza abantu kwita abanyapolitiki n'abandi bantu bafite imyanya hejuru mu buyobozi barimo chancelier w'Ubudage Olaf ndetse uyu mugabo w'imyaka 29 witwa Martin yafashwe kwa 11 mu Gushyingo 2025 mu mujyi wa Dortmund aho atuye umuryango we hanyuma asubira mbere yiburanisha akwiteyo ibyaha birimo gutera iterabwoba no gutanga amabwiriza yo gukora ibikorwa by'ubugome byashyira mu kaga igihugu Martin akanatsinda gutsinda gushinga urubuga Association Politics yagiye ashyiraho amakuru y'iterambere ndetse n'urutonde rw'abantu barenga 20 bagomba kwitorera barimo abanyapolitiki bakuru nka Angela Merkel wahoze ari chancelier y'Ubudage chancelier y'Ubudage ndetse na bamwe mu bacamanza b'ubushinjacyaha abashinjacyaha bavuze ko uyu mugabo yakoreshaga urubuga mu Rwanda kuva muri Kamena 2025 atanga amabwiriza y'uko ibisasu bikorwa ari nako ashishikariza abantu gutanga amafaranga mu buryo bwa cryptocurrency agenewe kwishyura umuntu uzica umwe mu bose ku rutonde nk'uko amakuru mu Budage amakuru avuga ko urubuga rwa ibitekerezo bya politiki y'ivangura rishingiye ku moko ndetse n'ibitekerezo bishingiye ku binyoma nk'uko byagaragara nubwo twasoza twagakomeza amakuru yacu. Yes, Vice reka tukurekure ariko nanone kandi Vincent ntabwo arutubwiye ku bigendanye nuko rero ifaranga rihagaze muri iki gihe birumvikana hano rero muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko birumvikana urabizi ko muri minsi bimaze iminsi bigaragara ko ifaranga riri kugenda rizamuka. Ntabwo ari kuzamuka ko kugabanya ubushobozi bwo kugura kw'abakongomani kubera ko idolari bariteje agaciro ku buryo bugaragara rero ntabwo ari kuzamuka kubera yuko umutango mbumbe w'igihugu ntabwo wiyongereye abekonomiste buriya bagaragaza yuko kugira ngo ifaranga rigira agaciro nuko umutango mbumbe w'igihugu wiyongera noneho ibyo bivanze bikarushaho kuba byinshi ariko urebye situwasiyo ekonomike y'Igihugu cya Demokarasi ya Kongo ubona yuko bakabije dutuyuma iri hejuru kurinda barasi komercial abumva ekonomi barabyumva bisobanura mu magambo yumvikana mu buryo bw'abatazi ekonomi nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iturinda cyane hanze ibintu kurenza ibyo yoherezayo icyo rero kigatuma ifaranga ryabo rikomerwa kutagira agaciro ndetse n'ubushobozi bwo kugura ku bakongomani icyo bita purchasing power ikagabanuka n'ubundi ikibazo kiracyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu byahinduriye ku ishoboye cyane cyane y'aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banki muri igihugu yafatiwe mu byo kugabanya amafaranga yo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga ibyo rero byatumye ubukungu bukomeza guhungabana ikibazo rero kiracyari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu mujyi wa Goma na Bukavu ndetse n'ibindi bitekerezo na AFM 23 purchasing power yabo yaragabanutse kandi kugera uyu munsi. Yes, Vice urakoze cyane reka tuze gusubira mu yandi masaha. Ndagushimira.
Yes, bakunze Jeune Official rero reka duhinire ahangaha update zacu tuze gusura mu yandi masaha mukomeze munogirwe na gahunda zacu turabakunda cyane ciao.